unsa man ni nga adlaw. Usa ka pagpahinumdum alang kanatong tanan sa paghinulsol o pagbiya sa atong mga sala. Ug mao kini ang panahon sa Kwaresma. Gani human sa misa atong sunugon ang mga lukay nga inyong dala. Niadto pang milabayng adlaw o simana diin ang abo niini atong gamiton alang ugma sa pagbadlis sa atong mga agtang. And again, let me remind each one of us, dili tungod kay nagpabadlis sa agtang, gididaan ta sa pagkaon og baboy. Dili intaw na sa mao nga kung magpabadlis ta, ang meaning ana ay kaog baboy, ay kaog baboy. Dili intaw na. Gibadlisan ta aron mapahinumduman ta mga igsuon nga kita gikan sa abo ug sa abo kita mo pauli. Gibadlisan ta aron mahinumdum ta nga kinahanglan tang maghinulsol ug mubiya sa atong mga sala. Unya, ug wa mo'y dang mga lukay, doon na may sobra sa mga lukay nga gipanggunting-gunting ganina, pagkuha mo iniuhang lukay, inigsunog sa lukay, huna-huna agyod pag-ayo, ug unsa kainit ang kalayo, ug unsay angay natong sunugon sa atong kinabuhi, ug unsay angay natong biyaan sa atong kinabuhi. Mga igsuon, dunay tulo ka butang nga akong nabantayan kagahapon. Atol sa ato ang church and parish dedication. Una, unsay inyong nadunggan karon? Dunay tingog sa mga langgam. Pero gahapon, hastang mga langgam, naminaw. Wa gyoy tingog. Correct me if I'm wrong. Di ko mutuong ako ray nakabantay. Tingali nakasabot ang mga langgam, kay pagbuntag palang daan, ako manggikasabaan. Akong giingnan, hoy mga langgam, ay mugsaba o niya, inig kahapon, panimba in taon mo kung mahimo, kung di mo manimba, panglayas mo. Wa man sad manglayas, pero pertigyan nilang hiluma. Apan karon ay saba kay mga kanahan. Bitaw, mao gina mga igsuon, unsa may gipahinomdom sa Ginoo kanato gahapon nga ang kasulimni bitaw sa kasaulugan. Hilom kaayo ang mga langgam. Ikaduha, buntag puwerteng inita. Sugod alas 3 ni kilom-kilo man. Ningit-ngit. Sugod alas 4, hangtod na lang. Pagsiga sa suga. Sige gid intang kog ampo, ingon ko Ginoo. Bahalag mag-uwan human sa misa. Ayaw lang sa intawon karong higayuna. Ug nahinumdom ang choir niya ng pag-practice, there are some of them insisted nga diha lang gid sila anang ilang nahimutangan. Di sila ganahang mugawas. Kay ang akong punto adtos gawas aron way makabalda nila. Daghang bagulbol o reklamo kay init lagi. Apan ko nahinumdom ni sila pagkagabi ni ana, ako silang giingnan, mag-ampo tas Ginoo nga way init ug uwan ugma. Di ba diha patos Brad Eman? Adto lagi mos gawas. Unsa may gitudlo sa Ginoo? Mga igsuon, balik na sad ta. Ug mangayo bitaw tas Ginoo ug para ni nato. Iya gyud ang ihatag.
Alas 4, init baya na. Sumagod ka ng Domingo magmisa ta, init pa na oy. Manglikay gid wagi manglingkod yang dapita. Dirisod balhin tanan dinhi. Apan gahapon puno sud sa simbahan, puno dihas gawas, naghangtaw nga sa atubangan. Gitagaan gitag maayong panahon. Ato kunong pagpaka ng Ginoo. Mauna. Pero nagkatawa lang ko sa mga kolektura. Wa gyud tingali ma-briefing apil sa Ate Grace wa masulti kay bisag pari panguliktahan man. Bitaw bitaw. Joke ra na kung nangulikta mo maayo. Pero kay bawag kung wa gyud to magdag kwarta. Bitaw kuan ra guna siya. But anyway, una mga igso, no? Muna ang una, ang kahilom. Ikaduha, ang kanabitang, kanang way kainit ba? Kanang dili init. Kuasay uwan. Saktong panahon. Ikatulo, mga igsoon, daghan, mga pari, kay bawagod silang tabian kay ko. Kay bawag na sila nga mutubag yun ko. Ibawagin na sila nga mutingog yugo. Even pipila ninyo, ngutana, o si Bishop gahapon, nga nung wag yun kuno ko mutingog. Gawas nga wa na ko'y tingog, sa akong una-una, enough na ang gisulti ni Ate Ditas. Sigurado ko, ngayang pagpasalamat gahapon, gikan gito sa kasing-kasing. Naagito'y sagol, emotion, pagbati. Wanang ingon ko sa kong kagalingon, I let this time the work do the talking. Dili na kinahanglan nga pirmi naman kong magpasalamat ninyo. Nya kahibaw na mo kinsay angay pasalamatan. Ug sayod na sad mo ilabi na kamong regular nga nasa simbahan ug unsay naabot nato sa atong parokya. Mao nga ingon ko mga igsuon, dunay tulo ka butang nga angay gid ninyong hinumduman, which I tried also every day to practice. Unsa maning tulo as we enter Lent. Ikaw una paghatag sa di pa ka mangayo. Be the first one to give before you ask something. Mangayo gani ka, ikaw gi unang hatag. Ikay unag tunol. Ikaduha. Before ka manudlo, ikaw say buhat. Before ka manudlo sa uban, buhata sa. Ikatulo, mga igsoon. Sa dili pa ka una, dili pa ka mangayo, ikay hatag, una. Sa dili pa ka manudlo, ikaw usay buhat. Ikatulo mga igsoon, nalimot manggo. Ikatulo mga igsoon, maoni. Kana bitang mangayo magyud ta no? Unatang muhatag. Manudlo magyud ta mga igsoon, ikaw manggi unang mubuhat. Ang ikatulo nalimot ko. Live raman nila. Ugma na lang sad. Mo lagi ni resulta ning di ni mo suwat ba. Ambot wa mo ko magsugo aning taga Sokong nga live ron. Gi-live man noon. Ang akong ingon nga mag-video ra gyud ngadto sa tubangan inigsunog sa kuan kay pangayoon sa taga Jamie 7 atong video kay mga ri sila ugma. Iyo mo sila ka ri gahapon. Kay na may trabaho. Ugma na lang ha, ang ikatulo.
Basta kay bawa na mo duha. Di pa ka mangayo, ikay hatag. Sa di pa ka manudlo, ika sa ibuhat. Ikatulo, limot na siguro. Ugma na lang. Undangon tani. Basta salamat ninyong tanan. Karong adlaw sa atong pagpasalamat sa Ginoo ug adlaw usab sa atong pagpangandam alang sa atong pagsud sa panahon sa Kwaresma. Amen. Manindog palihog.